Dur, kamu gelu mandi nyarap marina. Kau dua lah. Alah tanggung mal Maria Ria sakale. Jadi terus aki deki boleh dur. Kan tak kira mari Satya Gia. Alah mal mun bisa pamare Satya. Tanggungan kang kok. Kurepun banyak. Di namun kun soal mandi. Tak kira aku seka baru aja. Paling nginanginan kelo. Ye benih masalah jeriana dur. Benar mari apa aja panja. Biris mal patenang panyetung aben mangrib. Gila jangan nambah nah. Apa aja roto? Lah numpah pole. Mulai gelak 5 kali lah marasi numpah. Tak tahu kau ring keburu kira. Apa dur? Labu yo. Jamal. Boh, nompa dur. Benih ku numpah mal. 5 kali lah. Engkau nyorong rap gedung dur. Enggak benih tanah. Tak tahu man. Apa sungguh saja. Coba nari lah aku caca malolo. Saya suruh abojong, saya suruh amandi, saya suruh ngakan. Tak tahu kau ring kaburu juga. Kan iya apa dur? Dia datang dana buat nasoro bambu. Peceran ala lakon deh benih pola nama cakang sampai tak ingat kabak to. Mal. Untai kaburu king kau aja gedina. Ala kau kabak na terus, mak tolos. Rokok tak ada rokok, king tak pula nak buat kancang ku embo. Bobo, anguk wo orang dia. Are Satya malah jua pes malolo sengkok. Alaku ka Jomal tak temu kalian acet sinumpa. Ya sapedo mate. Are senyaman kata Pak Satya itu. Aku nih gibala aku pulang. Tapi berburu lah. Atau nak tanggung rasanya barak mangrib lah. Hati nara. Belum mana bisa sih beli Jomal le? Bu. Kan iya apa dur? Dia datang dana buat nasoro bambu. Peceran ala lakon deh benih pola nama cakang sampai tak ingat kabak to. Kah. Njok bok namat. Selang kok soro nyareki orang gelu kok. Kaburu gelu maka ke Jakarta deh. Kok tak kelar maka lor sapenar ya. Burung mal. Jadi ya paling pengen kopeng sabun malam ngiring munyina.
Dur. 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 Kok minta tolong na, Dur? Lele sarokuan, Dur. Yo. Sampai bakal lagi, Dur. Terus lagi yang mulai burik mola, Dur. Matru gimana ke Jakarta? Mau tak kelar sih bakal luar juga. Dur. Buruan na tak perak sekali. Bersepan lah yuk. Mun bodoh gerupun kok rokok marah ya biasa na perak. Nyari lain Robi dan Bu. Arah apa, Dur? tahu kok pikiran setelah juta nemu karuan. Nemu akaron na bodoh mabuk na, Dur. Sila cempet are marah ya ki abi dorin bita enggak saya mandi yo. Temu juga aku jangan asar leka aja dah. Bu, Napolitan. Tak tahu kau ring deng ki bu tamboi. Nyari lain kok. Jadi namun cara aja dah, Dur. Pak kakak kencana cini na cempet tari kita yang aman dia. Buruan nalaku na tuh. Tunjuk dulu ya. Engkau ngalahin diri, ngetos kopi lah kawan. Bu, mal. Mau tak laku aja. Suara apa tuh? Cek sih bukan buat nah. Engkau karena milih cukup jeruk. Anu apa dia namun tak laku? Tak tahu Ramal, mau terus istirahat dulu. Siap. Tak kalah ke pemain sepak bola buat pakai acara istirahat segala. Bit ya istirahat tuh. Tak tahu Ramal. Salah kena pikiran. Tak marah tuh. Bolas langsung marah kalau aku saya. Lah mal, untuk ingin ngurap istirahat na bu na. Macem-macem tuh. Mumpir apa numpah. Latih na jalan ke sak mulai. Iya tina lah mal, nguntar aku najibat dulu. Memburu ngaki roh, takut kariran tadi sa. Ya. Assalamualaikum. Dalam. Assalamualaikum. Ci. Waalaikumsalam. Buat nak dulu, tujuk tu. Anu Ci, engkau abel saya laku na, tak laku aja. Pangarang kau gelak kau dan jual lagi sampai do mati. Oh, iya. Poh, curba nak boleh hati ya tu. Arab apa ya? Anu Ci, apa ro akhir-akhir ni yang kau acurak lempo kok. Oh di kibana tak tenang. Alaku apa semalolo lah Ci. Orang takang pada nak adur, maki bisa tak andik rasa tenang. Kan sejelas pes serial lah paling jak boleh terus. Corak benih masalah jeri ya Ci. Mun pola na cak nasibak naro. Mun alaku iya nekuk terus ka peste nyaman nyedok rakas. Tapi seneng ngabila ku narima peste paling Ci. Mari jerai ya gelisah boleh. Iya mek sokor rabut nak kurang dur. Un masalah sokor Ci. Ngal benar ya, katong tak ngapuk sih nyaman colok. Sokor benih kan ngucap alhamdulillah terus. Tapi rumah sana abek kapap paling pangeran. Contoh kasar dur. Sabagian dari oleh naban alaku. Esesek pagi ka angkut asador ka. Benih kun mekere tabuk nanti gitu. Ia membola nadur katenangan sisa ungkunaria bene etan tuaki sakone banyak nanti ande tapi semak apa anjana abek ke pangeran Belum macaran nama semak Ci. Jeng koreng budu bin motok. banyak jalan nadur cek papok ke ibadana Munala ko marang ko Ci. Kyo ku mangkat lemalem puru dateng. Bojo pasti sempet tabirit musuh ngaci. ba bada beni piraken wirid dur kan be namangkat alaku arwah kacatet bada
korcek lupa ka bektona. Boh, mun soal bekto kok enggak malolo Ci. Kol petok kok mangkat. Ya. Kol sapolong kok ngakan. Kol lempang kok ngakan boleh. Pas mari ngakan narima bese mulai pas. Sebelum ku benadur. Beni jeri ya saya maksud engkau nja. Baru mah maksud tuh Ci. Bekto saya wajib kaya ngai. Bermakuna akal buat nasi tak ke kasih lima bekto. Meski buat na dalam keadaan alako. Maksud apa jeung ya Ci? Bah, maki atanya dur. Boya njera Ci. Bola nang kok tapi ke sakale. Oh, ya bagus menjadi dah. Selama bekto. Inja Ci. Ala kok maksud kok. Iya jadi ya berarti dur. Sabab dari kata tenangan nabe. Nah, lah, mulai saat apa jeng. Sibuk marah apa boy. Cek sampai lupa aku jengah. Jadi ya letak berkatan nabe nabukal toro. Ben insya Allah tenang audi nabe mah. Iya insya Allah marah Ci. Bah, cek insya Allah berarti. Bah, cek insya Allah berarti. Bah, cek insya Allah berarti. Akhir cuman kati samangken odik tatap pengkalaban kayoan sinutup piro masana abe dek kanyataan ampuri perkara katunyaan atingkel urusan kepangiranan saing ke tak mengak pensapun hasil ampun ejabut dari panika ka berkata